Pozdrav dragi prijatelji, evo odavno nisam snimao, evo me na ovom novom placu i ovdje sam trenutno postavio DB košnice. Od ovih DB košnica 3 su desetke i jedna je 12-ice, s tim što su u ovim desetkama ubačeni rojevi. Ali izvršio sam kontrolu jutros i u dve košnice krenula je matica da radi lepo, dok u onoj prvoj, ona tamo brown, prva, matica jednostavno, ne znam da li je pčela ubila ili šta se već desilo, počela je takozvana lažna matica, ili počela je da zaleže jaja, znači trutuša. Ja sam sada došao da saniram to i to ću da radim na sljedeći način. Uzet ću iz te košnice ramove i sve ramove isrešću evo ovdje na ovom kartonu. Znači to je nekih, koliko ima tu, možda 7-8 metara od košnice. Onda ću u tu košnicu da ubacim maticu, novu. Ovdje. Bacit ću novu maticu i trebalo bi da se, pošto sad tu nema novih i mladih pčela, trebalo bi sve pčele da se sa onog kartona vrate u ovu košnicu. Pa hajde da započnemo s tim procesom. Evo, kao što rekao, sad ću vam pokažem šta se u stvari desilo ovdje. Znači matice nema, ali je lažna matica počela da, stavim da je to ovdje. Evo samo trenutak. Da, evo sad ćete vidite, znači evo počela je da, samo trenutak, ovako, kao što vidite, evo ovdje počela je da, kao, ja ne znam šta je ovo, kao da matičnjak kad izbacuje. Ja sam jutros bio, znači sve sam to srušio, kao što vidite. I ovdje sad ne vidi se dobro zato što je košnica u senci. Ali možda se vidi recimo tamo gdje je zalegla lažna matica, ima po 2-3 jajašca. Samo što je to krenulo, tako da još ja se nadam da neću dio nikakvih problema drugih. Ne znam da li možda vidite, ali ne vidi se sada trenutno. Znači ja sam dobro pogledao jutros, matice definitivno nema ovdje. Šta radimo sad? Vrlo jednostavno. Uzmem ram, i stresem. I tako redam. Znači vrlo jednostavno i kažu da je vrlo efikasno. Znači, uzmem ram i tako sve rame. I kao što rekoh, sad radimo, to je jedan od načina. Evo, to je baš ovaj. Moram ovako jednom rukom. Ništa, završit ću sada snimanje da bi mogao ovo brže i efikasnije da odradim. Sada ću i celu ovu košnicu da istresem dole. Znači bukvalno da nema ni jedne pčele u košnici. Kada sam to odradio, sada ću da stavimo maticu. Maticu stavimo na sljedeći način.
kroz ovu rupu gore provlačimo čačkovicu i maticu stavit ću je ovdje. Između usredine bukvalno. Evo, maticu sam stavio, kao što možda vidite. I dodat ćemo naravno na kraju sirup. I narednih 4-5 dana neću uopšte da otvaram košnicu, nego ću samo povremeno da dodajem sirup na svakih 2-3 dana. Pošto ću da stavim sirup skoro 2 litra odjednom. Eto, to je to. Nadam se da će operacija da uspe, da će pčele, evo, pčele se već polako vraćaju. Ja sam da pokažem. Pčele već dalje kreću polako i vraćaju se u matičnu košnicu. Eto, to je bilo to za sada. Hvala vam još jednom što pratite moj kanal. Ako imate neki komentar, slobodno napišite, da li je pozitivno ili negativno, uopšte nije bitno. Ovdje sam da učim, jer ja sam još uvijek tako početnik. Svaki vaš savjet mi je dobro došao. Hvala još jednom i vidimo se u jednom od narednih videa. Pozdrav!